Tigami na ni Paulo dokyo kay do Loma. Rakwawat-wata kami kapito na. Nudyatan ngi mga kaktu. Wuyoko yuko dira nanu tau do karawani yam umavia tau kapyan na. Amno mawakwak na tawam abura na pipi pangayan nanu yuko do karawan. Akman so ni machivavairan na mabakis. Tano mavipa ukang nganam jinatungaruyi. Tawriu ada na iwawalam no tawud karawan. Nusimawakwak sa unukang nganaw jinarana manguray do iwawalam muriam. Amurian numiyagagan pa ukang nganam jito machitubong do karwan tao. Tao man siyang ranam sumagpian. Amno ni mawakwak ranaw kang nganam ipanchinar na urya tawa turana na liwi. Suikapyan na machivavawi. Mga kakto, yakamuwak man siya nga naranaji na lamurungan no iwawalam na ni Moise. Takanyo na machikaw di Yes Kristo ni mawakwak no raratin nyo. Inyo na si Chay ko ayam na naipimat-mat ngayon nyo ni Yesu. Kaya ni Mirwa mabiya panyirsingunta. Tayaw manuyong apenta suvari. Nukatuta pa mangurayan do ada na ununod ta. Amay raratanam ipatwaw no iwawalam na ni Moise raratan ta do ununod ta. Amu kapalit no raratanam mangidum makutukutu da jila nung apo ya mangino makwa. Ami si Chay kwara na yam naranadyagu gada niyatan no niwatwat ka na iwawalam na ni Moise. Tawuriran nam adan na nawuri. Suta na pangurayan do na ipananawudyatan no Syria vaywa nakinakam tadya mataduto. Nuwak man sangam manunga ipancitaw iwawalam na ni Moise yapwan no raratan. Jabukak manasa nga. Tau iwawalam na ni Moise ipakatan ng ta raratan. No abu iwawalam mamancino kaji mga gumanam. Jabukapakatan ng do karagat no mga guma. Ni misicindadya kanu raratan na amyan. No ipancino iwawalam na ni Moise kaji mga gumanam. Ikararagat ko ang mga gum. No abu iwawalam na ni Moise jabu kapakatan ng tadu kapiraratan ta. No kaji kupamakatan ngandu iwawalam na ni Moise akmi abu raratan ko. Katan ngan ko naw iwawalam na ni Moise katan ngan ko naw karagat ni chichirawat ko. Do kapakatan ng kurana do piwuya-wuyan na niya matado tudo may raratan na tao. Amu pipi pa ngayon no iwawalam na ni Moise ipakatan ng no tao do tumiyuno nga ikawino pahad. Amu wakmara na siyang jakanam yang ikudo kararatan. Taya kudya ni mataptapa yan ni mapivarewo iwawalam na ni Moise. Manuyong kukak may mavutano raratan. Amu rewo kunipasobunan do iwawalam na ni Moise. Sui kanuyong ko amang idu kararatan. Amu iwawalam na ni Moise apiaga. Tabu maragat dudang. Manwa iwawalam na ni Moise uyang ikudo kararatan. Jabukak manasa nga. Uyang ikudo kararatan ng raratin ko. Abu karatan no iwawalam na ni Moise. Ta ipakatan no tao do raratin na. Sunay kanuyong no raratin na mapiparay jatan dya mataduto. Manuyong nakapudya mataduto no iwawalam na ni Moise. Amiyatan ranam tao ta. Jabu kapakatap-tap taso yadam katachiring do iwawalam na ni Moise. Kudyatan niyo kuwari.
Tau kui kakra variam kujipi varaya. Uku paci uyana variam kumangi pivarayin. Ku anu inganu iwa walam nanyimu isya mancinya kenaji miraraten. Am kujapa aku ngukatau-tau ku taku miraraten. Nuyamanu yung uriam bekenaya kenu yamingung yuda yamapi varisya. Taura raten dunu nudkwam uriwu yamapi varisya. Ku katen nganu naka punu yapya dunu nudku. Tanakuti kakra penu apya variam kujapa kungua yapi varayin. Ukui kakra apya variam kujingapa. Ukujakra namara utavariam kuapen. Nusipi varayin ku yakujakra navariam manuyung kabukena ya kenunang. Tavari nawurino yamien dunu nudkua raraten. Cina tahu ku kapi raraten ku. Nukui kakrawu yaku kapanye dongam kujipi varaya. Ku kapsu yama rautavari. Amuna ikakranu unu-unudkuam vari nanyama tadutu. Am kapi lam-lam suinasu katau-tau kunu raraten. Uriu yama cilimandu ikakranu unu-unudku. Am uriu yaku icakmi mawawundu raraten. Yakuti marik na unu-unud. Sino makasidung jakena kumarudu raraten. Kaji kuwa ngayendu kararatan. Kuisari jamatadutu. Tayana sidungan yakin ni Yesus Kristo apa nyusingenta. Yaku ikakraw yaku kunut jamatadutuam. Ura ratan dunu nudkuam. Uriwu yasumung sengjakun.